Badwam dwumadie yi eso yeda se papa ne no penso adwada babiom yeda rade ase yenya Kennedy digital satellite for ewaha ayene won edi enkommo enti belated happy birthday nko emowura Kennedy the 50th birthday na efe wanto nsa mfre me de na nso mi huni social media efe obi e no ye adwuma se de nka efe afre wafia enya me 50th brebi anye nso birthday ya na ye wa tie no enkoda be me na no peme mu achen ye na se bibi aboko de na mo de feeling bo a cake mo fe de mre na efe mo amfre ya na efe fe de na efe se me hu ye timo nka so timo nka mo ya de ye na kama you are Kennedy so odase pa na fre na wan fre na na ye kono de beba enye kono sa de mo ya wi na o be se de bi o se ye the whole me na me isa se chef for sign enye enkwan wo ho nko ade enfie bebre da nanim ti enim se dru ho ai no so ye beba hu sa ye da sen so be me na yentie nioma hodo ewo a na ebo ama nyuma so ekoso me nuoba me da asia no pai na me nchia Ghana fo nyina ehwe Adom TV ye nkobobo no da ne da yedi kan de adwuma asem ene ye de to Ghana fo anim sister me efutu amba mu bibia se wo a wo adwuma a wo ye so mu yie pa na ye ni yie because ebimu epibia ye omu nyanye na mo amususu nyame eye mo adom a sika no mutimi save kakra no memma sika no na ho saa keke sika da ho saa keke value ne ba form ba chase fa ye investment ni bi ni se ubekokoko Kennedy fufu machine unim se papa no ni 50th birthday ni ntino ni o man se dey discount ne dey adolso nti sister me sere Ghana ni bia me se wo sika kakra da ho a wo dey frɛ Kennedy number na ye dey egu TV na ase no fresh CI na e ka se upe fufu machine na fufu machine ho mfa so no ahu nya asem ketwa ade a de bia ubia ubenya ubia ma na be ye bibi ama bonya sika de ato ho anya bi so de ayi akonhoma ma abusua no nti fufu machine de unua bi tifie oni adwuma ya ato bi ma no oyiri bi wo fie wahu waye housewife enko yie misrewa wo se pressure beda wo so na nsen mo no so start emfanya adwuma sabebepe o maame a ebi abosumi bi o sika de command no ade na wo nto machine bi mu fa nkosi o ma no na enya adwuma na emfa hwe abrewa tibi pacho free number no e wo TV na asisi a ba bia wo bia fufu machine mfa so wom misrew won so tidwem udi dwa na emom ase edwa na wudie no o store no kra no be se 3 days kwa na yentwa mu mfa ho be ma ade na wo meto eye mako machine bi na wo fa nkosi dwem ho mako machine die eno adwuma eye ya ne se e mara beto jene tomatoes mako ni ade a omo yam no na wo awaje no ayam amom no wanya usika gu botom na wo so abusua no mo ho atom na asumdua ba fie mesrew fa number no ne frɛ ba bia wo bia ye de ye mfa ho eni tokuro bia wo hyem unya frɛ yen na wo kyese upe fufu machine ni bi upe mako machine anase abro machine a ye de begu kam ne de abrew na bibia ye kama fufu machine no ye wo de use light ene ye wo de use electricity fuel nti bia wo pe bia ene ye wo de san use wo fie efie de no kra ne wo mumienu ye wo de ye large family size se bia wo ene wo yire ne wo ma ne nipa kakra ene ye wo de wo ne wo yire ne wo ma be use nko a ti be srew wo de a wo ya ma me anopa ni se numbers na egu TV na ase no mo de ne fai ne frey ne enu ni nkita ho na me si adwuma de wo bia so mu yie wo bi nso asan bi e bi ka ho se de be ya aho kira ye komu wi ase ne bi nka ho krowe mu no se wo adwuma emmuru mienu a ho be kire wo nti mpacho fufu machine de aba atrase da ne da me di ho adanse kire se yewura Kennedy ne kofa ba ye na ne Ghana fo so bi asua bi ye bi ka ho enso ma kire se papa no bra beto ha na wasum nya den enjo nti bo modern a ne frey men trance kra afi ubaye home appliances department ne dia ehon minim ne wo pe wo fie ana office a unya e wo Kennedy ne edi kan enne me sorry ye me hu awia ebo awia no ebo no nsia na awia pie eno kire se ne hyew no be kosoro hyew ba soro sa na masa wo pon adwuma wo imagine akoye adwuma de aba fie na ka wo be rest kaka na hyew se ku misro beto air condition wati air condition no de de ne se me see wo ko Kennedy ho na sa wo de wo fire number na di kan rura shop be ba ko mienu bi ne bisa ebo no ansa no wa ba Kennedy na wo ba wo obedi adanse se no kre Kennedy air condition ni de efo ne sanso papa de ne se ye de R410 gas de na aba
R410 gas no eno air conditioning twe na ho odin fi gas nim na the electricity dey kakra bi aka ho nti nei na ya change me meter na be run da bi uni problem e wo light ho kra so to air conditioning bi a anu nso say yududududu udemu e say de uti abruchire no me srew Kennedy aso na so ba e fiti 1.5 2.0 2.5 horsepower ni nyina brand bia so obi e wo ya so Accra ha your wager old barrier old barrier bonus ye bia shop no kese bra ne be wuram ne nie medidwa Kumasi de wo ko adum udu adum a bisa kwada akora sa wo ko family plaza dan nim me si bisa kwada sa wo ko family plaza e dan nim first floor e ho ne Kennedy wo afi mo amowo eye ba bi ti se patase mo no mo nko patase police depot nchen ho Kennedy junction e ho e na ebutuo ne betu air condition bi koton mo amu betu akoton no kra de more special discount afi mo amasisi estate anase hotels mo pedodo atunu so mo san wo special discount e wo ya so ye number no ne good TV na se no ba hotline na ewo mu ne 0244 385 128 fa number no freyen ba bia wo hye bia se wo pe no container mu kure de begum di abrew penika mu ma ye de begum di abrew TV de Yera Kennedy usane ho ade aka nyina betwa gya wadwo TV brand bia TV a 4K smart Android TV a digital satellite ni nyina tunton bi minim inches a wo pe e wo fie adwumam ana ba bibia wo de ane se just give us a call frey Kennedy zia Kennedy de ocha de na 50th anniversary ni nti ene papa birthday a wo di ni de o say o chew nyoma ne saa o to no o chew bi o to no ateso nti TV nyina obi a meto bi o Kennedy me patcho deep freezers they say anyina ma hode no power ne yenhye na ni dodo kakra na e ho no so no ye bo ho ban no ntina hu say power no koda abada de no ba mesre to deep freezer ne fa ye o cold store no beto bi o Kennedy ho eno ye blog within some few minutes e betimi a blog saa si yedum light nkra 3 days on fa ho na woni omani nyina e solid e wo fridge nim timpacho deep freezers there ye odi ebie su 2 ebie su 3 ebie no ba ko akosengo wan liters no ene de to deep freezer brabeji bi fridges ankasa pa de dispenser shem ni nyina bi wo ho beje wo de popcorn machines no ye de aba ye de ba ye so a me de me sei nkwada no a mo ma me mu atiti o mo remu de ba college no wo de ya no abomodi ya no ato ba ko de akosi campus na wo so de ye adwuma bo awo maame mo so wo be wie free school mu be pie na wo ye skani timpatcho popcorn machines no so gas de wo ho de use light de so wo ho be gibi mo amopese musu ade pam obi amra so we machines no ye wo manual ones ni bi ho ne ye wo industrial ones ni p enso ya so ye wo de ne se fra number no free sisi a mesi Kumasi ko patase a ye police depot ho wo ya ban dwumani a kopatase se wo Kumasi wo sunyane e ho mpotem north o ba bia wo ba Kumasi a wo de kopatase ka chom se wo ye government worker na enei u pay slips nie ye be me wasesa ne ma no de akọ ni atete on kakra enti police for soldier for immigration for civil servant gina ye to nsa frem akra ha de wo be ko wager na wo so ne ya ba be transe ni aye san hye bia ma na wo so de washing machines dane dami two boys ne for edu weekend a mo ye course frefra man for mass missing yoma and the girls is so nails no mabo hoka ti mesre mo to washing machine ne ma asumdue mra fie hu ukra no yire no mba ntade bebrebe oba ni si obre to washing machine papa home theaters there how dey show afi ye kom ma no kitchen pa se enioma e ma use wo kitchen se cooker no ne oven shem afi deep fryer mo any microwave mo de eno de me oba Kennedy de be tata wa ma wa ngasa enti we ababa wa ho ofe wo pese o kitchen ye ultra modern me de mesre fa papa no udi du achi ad na ko wager ye shop nim ana wo ko Kumasi police depot nche o patase na na wura ho ko to bibia fine no de amount wo de ne se freyen 0244-385-128 freyen sisia ni ene wo eni kasubom me pa cho minim de ope e bia wo decoder bi ho pese recharge ma bra e be ni nyina de amount wo pe ni mani bi atu akoton bra yi nyina bi wo ho e bia na me mo wo de edin ba wo de bo modern for ani ko gura shop nim wo to ade wo Kennedy nso a hye ne nso je receipt sister eno ne adansi die di ma se de be bibisi a na waba na ya boa na bibia ye kama ni o ma de bi wo ho papa
na offices dispenser ye DCC we ye P na ma me fe numbers ni ntwa to enkra ha 0244 385 128 and 0243 074 750 Kumasi 0207 65 30 31 and 0244 385 136 numbers Lugu TV no ase fane free mo yada say Kennedy digital satellite na yete won mo nka no ti de wo hia bia na wabobo so no ko na kwaje wo de sesie mamen komra twam ho kitu e me ba mo ba ko bi wo kire ye ba e beto so